This upgrade was driven by the fact that the older system was dysfunctional. It's a standard Ministry of Ed approved fire alarm system for all schools throughout New Zealand. It's what we call a Type 4 fully analogue addressable automatic fire alarm. So it has smoke detectors, heat detectors and manual buttons to turn the alarm on. All of those things make a fire alarm message come to evacuate the school. E tohu tohu mai ana ki a tātou, me tere te puta i te whare. Kei te wera tētahi o ngā whare o te kura. Nā te mahi nui a Matua John, ka rangona hoki e tātou te kupu Māori. Yay! I just happened to call in to see Mandy, got to talk to Kathy, and we proposed a upgrade of the fire alarm and a change of that system. That would resolve the ongoing false alarm issues, but it would also give them the extra benefits of the PA system, the lockdown system, and subsequently the Te Reo Māori message. Kua roa ahau, kua roa mātou o tēnei whānau, e ngana ana ki te tini i tō tātou ao. Kia rangona ko te reo Māori i ngā waikato ki ngā wāhi katoa ana. Anei, ko tētahi whiwhinga nui tēnei. Kia rangona ngā kōrero whakatūpato, ngā kōrero tohu tohu, kei rotu i te reo Māori. E puta, kei wera koutou. Me puta koutou i te putanga tata ki a koe. I tīmatahia tēnei kura, i te tau waretikau mā whitu, ko tērā hoki te tau i whai mana te reo Māori. Rite, o rite ki te mana o te reo Pākehā, o tēnei whenua. Ne? O rite te mana. Waretikau mā whitu. Nā ehia tau ki muri tērā. I ngā tau ki muri, ai ka rongo i tērā kōrero. Evacuate the building by the nearest fire exit. Evacuate the building by the nearest fire exit. Ana tino, pūtiotio, ki ngā taringa Māori nei, kia rangona te reo Pākehā ki te kaupapa Māori nei. Kua puta mai a koutou iraka. This journey started 6 months ago down in Turangi when I was doing work at Te Reo Irirangi. So the principal there, Henirata Ham, asked me if we could make the message to that kura in Te Reo. And so it took 6 months to get it through government, to be able to have that message approved, to be able to put on as an evacuation message for schools. So when I came onto the property, I looked at this fire alarm and instantly I saw a typo. Te kura kōpapa Māori o Ruamata. It just tells me there's a lack of care for the appropriateness of the organisations and facilities that you're working in. Ko riro mai a Ruamata tāna, ka pai ake mehe mea ko te reo Māori anake, engari e ai ki te ture me rangona e ngā tamariki te reo Pākehā hoki. Tēnei kua whakatūria mai ki konei, kua kawea mai e pre-ignition, e John Richards mā, no mātou te waimari. Well, credit to Kathy and the trustees here. They could have done a repair of the existing system, but they supported the upgrade, and as a result we can now spread the message to the rest of our kohanga, our kura kaupapa Māori schools and our marae. Me puta koutou i te putanga tata ki a koe. Evacuate the building using the nearest fire exit.